me ni som sang ni som ni panga in rin ni ania bazar thlir tu te chibai ule April ni som ni pania fir fiak ten pahalgam an beya India sipai ti chon pahalgam fir fiak te ron chona ni an riat Pakistan of Kashmir le India le Pakistan in rina line of control nai Pakistan ram chunga fir fiak te omna ni an soi mun kwa chu drone le missile mangin an beya India chon fir fiak te mun an be ti an puanga Pakistan in civil mi te chen nan kap an ti thunga Pakistan hian India be na hi chang le don ti an puang ve ngala an soi ange in Pakistan hian ninga ni zinga tangin India rama an drone le missile ten ron tholu tir ve ta a India in chang le ve le ngalin ninga ni zan phei kha chuan India ram po ram ri hnai lama chuan an boi hle ani kha Pakistan sipai te chuan ninga ni khan India drone som ni panga an kap thla ti an soya drone an ka thlang na hi Lahore le Karachi khopuya te ni ti an puanga India drone te be na wang hian Pakistan a hian mi pakhat a thia mi panga in hliam an tur ni in an soibok hemi nu hian India Defence Ministry chuan Pakistan in India of Kashmir be tuma drone le missile an man thu sein an lo kap thavek ti an soya Pakistan be na chang le thian India chuan drone mangin an be let ve ti sein Pakistan Air Defence System ti chiat tuman be thu le Lahore khopuyami chuan ti chiat thei thu an soibok ani Pakistan sipai thu puang tu Lieutenant General Ahmad Sharif Chowdhury chuan India in drone manga Pakistan ram mun sang an be thu a puanga Karachi le Lahore khopui telin mipui chen tapna khopui engemaw zat India hian an bituma Pakistan Air Defence System te chuan somni panga an lo kap thla ni in na soya drone ka thla kena fu pal civil mi pakhat chu Sin province a thia Lahore sipai hmuna drone be na wangin sipai pali in hliam an tuara Lahore sipai hmuna hian thil chhia tlema zonga omni in na soya ni Pakistan sipai te chuan India drone somni panga an ka thlak te hi Israel Siam Harop drone ani an tia Pakistan Inter-Services Public Relations ISPR Director General Lieutenant General Sharif Chowdhury chuan press meet ma asoyani Harop drone hi drone pa nga yang ani lova en thlang na ta na man thei ani a missile lang mai man thei ani boka Israel Aerospace Industry IAI noya MBT Missile Division siam ani a drone pa nga yang lo takin operator ran pa ngai lawina ma tir chwa thei ani a awabe tum tura mu zolo chuana ma in ron kir le thei boka mishing in mun danga tangin da thunun thei boka sipai man tura siam chi phei chu satellite manga thunun ani wangin lodang tur chuan satellite mang vekin technology sang takanga ya data collect theya bomba thak theya mel maral thuam abik takin air defense system te chu na thok thei lawina siam thei bokani Harop drone hi India hian engzat chiang nei hriat ani lova kumsom liam ta chung khan India hian Israel hne na tangin ral thuam chi sang radar drone le missile chi sang dollar lu le ding on thumvel hu aleya hi India poisa chon cheng makta doi hlir noi ni le singa chuang ani kumsang ni som paruk le sang ni som ni khan Azerbaijan chuan Armenia ne an in dona Harop drone hian manga drone pakhatin chian na then thei po turu takania drone pakhatin bas pakhada beina chuan achunga chuang sipai som ni velan thia bas po chevek boka Syria rama po kumsang ni som pariat khan Syrian Air Defense SA-22 Greyhound Russia siam ti chiat nan hlotling takin man na lo ni to boka India sipai ten Lahore Pakistan Air Defense System an ti chiati an soipo hi adik nge rin omani Air Defense System kan ti hian technical taka soi theiani lain olsam taka kan hriat thiam thei dan tur bera chuan radar le missile in kop ti nani deuh maya Air Defense System chuan a ven chin huam chunga thil che hrim khalo hmuin ral thuam hlo omani MT alo thliara ral thuam ani chuan a missile in chop mangin chural thuamina ka fu tum chu fu hmain boroka omlain lo ka thak atum ta thina tunlai Air Defense System thate hi chuan an ven thei chin tura soyang hi chu an veng thavio ni in an soya chuti lai chuan Israel Air Defense System thani an soi Iron Dome mek point Houthi ballistic missile te chu an lo dang thei chuang lo ti mani loka po kan hriat kha India sipai ten Harop drone mangan vati chiat Lahore khopuya Pakistan Punjab province veng tu tura da Air Defense System hi HQ-9P Air Defense System ania kilometer za somnga biala thona missile le drone te lo mu thei tura duan ni in a missile ken hian KM za somni panga china kap theya China siamani kan hriat vek angin drone le missile anin ka mai ba ka hian
ramria India le Pakistan sipai te hi anin kap meka atu zokin nge kapa atu zokin nge chang le ti hi riat the ani to lova anin pu ton ve zelani heti lai hian Pakistan hian Jammu and Kashmir a sa khomun poimo sang Gurudwara convent le temple te chu an lai puin an bitum ni in India chuan an soi Nimin Khan Foreign Secretary Vikram Misri chuan media briefing anaya hemi chungchang hi soya Pakistan hian pathian biak na mun tele sa kho mun ten bitum ti kan muani Gurudwara convent le temple te chu an lai puin an kapa hei hian Pakistan din mun niam zia tar lang chiang hle ani ati Defense Secretary Misri hi Operation Sindura ti dan pa nga in meche sipai officer pani Colonel Sophia Qureshi le Wing Commander Vyomika Singh ten an troi om le ani Misri chon Pakistan in ramria sa kho sang hun poimo te Pakistan in an bitum chu makati thu le adem thu asaya line of control na sataka in kani a Pakistan atanga lai puiron ka chuan Punch khwa Carmelites of the Mary Immaculate Congregation in an enkol Christ School bulchi an kap fuwa vandoi thak takin Christ School azir lai pani te chen na in fuin nunnan chana annu le pa te po in hliam na takan tuarani Pakistan lai puihan Mother Carmel Paul mechia te omna Christian Convent po an kapa tuile solar panel te an kap cheveka ka an ni lai hian school nuai leipu ka nan ho school staff le khotwal mi enge mozat te chu an oma an him hlawa school an khara wangin school no pangte po an him hlawani hei mai hi ni lovin Pakistan sipai te hian sa khomun an bitum ti chiang takin na langa Gurudwara le temple te po an kapa hetianga sa khomun be hi tu mai nan ti ngai lawania Pakistan angram ti apo hezet hi chu amoi lo hle ani ati nimina briefing a hian Colonel Sophia Qureshi chuan ninga ni zan rei to zirtop ni jing lam khan Pakistan chuan drone zathuma tanga zali rualzet mai chu India ram mun sang Pakistan ram hnai lama om Jammu and Kashmir Rajasthan le Punjab state ta Srinagar te Jaisalmer te le Pathankot ta ten kap chuak ti asoya heng drone te hi Turkey siamani atibok Pakistan drone te hi Siachen Glacier Base Ladakh te Gujarat Kutch area te po muania Pakistan drone tir chu hi tamboka an thlen chin po ala hlea Ladakh le Kutch hi KM Sangkhazali zeta in hlat ania heng drone jinga somnga chu India Air Defense chuan an lo kap thla a somni dang chu radio frequency jamming mangin hnathok theilawa siam an ni boka drone te hi bomking lo an ni wangin en thlang na tura an ti ninge yan hriat thu le drone then khata chon camera wani thu Colonel Qureshi hian a soibok tunlai in dona hian drone hi ral thuam poimo takani to a en thlang nan te bom thlang nan te po manani a air defense system hian drone zong hian kap thalem lova poi khoi tura langlem lo te chu ka thak vekani kher lova chuba karam then khat chuan air defense system ti boi tu hrim in drone te hi an chu abok thinani heti lai hian Pakistan rama chuan mi puiten an sarkar an dem na sa hle a social media lama Pakistan in India drone le missile ten lo kap thei lo chu na satakin an soisel Raja Munid inti in po sa siama chuan Pakistan hian harsana lian takatok mekani thilni na diktak kan soi chu angai to engatinge Pakistan air defense system chungchang hi kan soi mi lo India in missile in min ran kapa Pakistan air defense system in lo dang thei mi lo modern era ni to air defense system tha kan nei angai India John S400 an neya Israel po in an nei tha ramsang in air defense system thatak tak an nei vek kan hruai tu de chon politics che an ngai tua darkar khat chuang thu an soya ma se tu na poimo ber chu air defense system ani he zo na hi kan in zo angai atia Pakistan social media influencer pakhat chuan exa hiana ma langin a thu soya posa Nizan Khan India chuan missile somni pali in Pakistan a beya heng missile zong deuh thaw hian an bituman fu vekani India hian an target set san thel manglo tata thilmak takani chuai lamak le zwal chu Pakistan air defense system in missile pakhat te po alo dang theilo khani missile pakhat po kan dang theilo hi India fakna ni lo thudik chu thudikani Iran chuan missile zatam takin Israel an kapa missile pakhat che in Israel a fuani abak chu Israel in an lo kap thavek chuti khop chuan an defense system a chaka keini hi in en ve tiang u India missile somni palika chua pakhat po kan lo dang theilo India hian sipai mun poimo ka fuan tum mi lo kha mak zoka
tum se chuan an kap fu vek thei nge yang missile pakhat po kan lo dang thei tat lo ani nizan khan Pakistan media le social media fake news kan post vak ringota Pakistan in missile in India kap ti kan posa thalak le video te kha kalo muveka thalak le video then khat kha chu thlariat liam ta mi te a then phei chu kum thum liam ta mi te ni India mun pui missile in kan kap ti te phei kha chu news a ka mu zo lo ka zong na salutuk fake news ani ati mia mai ani bazari lo thira wangin kan lo me